Nyuma ya ntitikano kuoneka NTEERE chirare njumaine kiri wejani bwa Ireo Bia UTETHIO na arua DCC wa guntu guku nombite kwejana Ireo Bia kiri AKARI baba ni bethirito bagikinya obisine yawe kuma Ireo Bia kinya NTEERE na nande DCC o Ireo Bia AKARI bao bachoke nja kwaona baremenu ntumbura nitite na mbere kura nkurukinongerete na kuga mibango ning'ani ya gutigira nibakurwana wamba bwandithia Nicholas Chabari na ntetonkuruke suggestion yeko kare intobibi kunturene anto baenderu nturene bayairo na ntura kwa avoid commotion nonto kwirikana kanyoni kabira kona itogi igakaumbuthuka ende ntugo oja Jumaine irio anto bombuthuranire na bakinyangana abonene bakienda okira muntu gukinyirwo nikenda egwa irio ibibya musanda no ende ntugo ye munthi anto ibetegire kwibanga-bangania bwega na bagaero abya kure abibi bionthe ebirabi kure kienini kekia DCC egwa Egebe North. Tukaamua leo tupatie watu kulingana na kila mtu na saberia yake. Mahali unatoka saberia na maanisha villages. Wewe na village elder wako mnakuja, wale wanatoka hiyo village tunawapatia chakula wanaenda. Kwa hivyo hakuna mtu mwenye hapo ndani ya hiyo ofisi ambaye anatoka katika sub-county ya Egebe North inaitwa Ntinene na Ntwamboi ambaye atakosa chakula. Nakwenda kusokeria fraternity ya ofisi ya NDC ntuko na Arua na ntobwa kureta mutaratara yo akoya na bikuraya uketha kumba antu bakomba kuthura batiku vutana batotindikana na nkiwa kwa na ntuko mokare na issue ya antu kindana mwanka kwa na maafa ombilangu kuona ntu tusokero ringi kwa na bikura na njira ya kind of mob anto nyuma ya kwegwa byakura bibyo musanda barerwa ibathongire mendani yao na bari meno nto omburane kurane kenda abona byakura bya ntugo charo saizi kumenyesha na hatuhitaji kuanza kuomba chakula tena, hatuhitaji tena kuanza kushughulikia mambo ya msaada. Wananchi waende mashambani, wale ambao wanajiweza waende walime na murungu thai fortunately na tureterete mbura daromba tutumire kanya tuboya sana kirute urimi nikenda tukona bira muntu akuona na ubimenyera. DCC Harrison Ndwili akira AKARI na arimi babare ma NTEERE chiando anda ate mibango nekirito ya gutigira ibakuriganiria ando aira chithagirwo irio gatigati ekarimi na arithi cha kurithagiria barabange emenda ayao. Mikakati ya kuwa na patrol pamoja na kufukuza hizo ng'ombe ambazo sana zinakuja kukanyanga na kuharibu mimea ya wananchi na kusababisha hiyo hasara. Itakuwa vibaya sana kama mang'ombe sitakuja sianze kuharibu chakula, na tunajua vile chakula imekuwa ngumu sana. Imekuwa na shida, wananchi wamekuwa na shida mingi sana ya chakula. Kwa hivyo hatutaki chakula yetu iharibiwe pia na wanyama. Vile katika siku zijazo nafikiri tutaenda tuweke temporal boundary ambayo itakuwa sasa hiyo ni ya malisho, hii mahali ingine ni ya mashamba. Mahali ambao kutakuwa na boundary ambao wa mang'ombe hawawezi fuka wakikuja upande wa mashamba. LAARE Egebe North, Petan Class, Chabari.